because usumbona eyithi niyathandana usubona ukuthi umuntu ongakuthandi lokho umuntu obehavior kanje umuntu owenza kanje vele mina ngimjinge impela umuntu loyo so lo muntu loyo wenza ukuthi angabi type yakho because kunezinto eziningi ezingahlangani phakathi kwakho naye so inqabe lento zibekwa uthi nje ngeke sikwenzeke abazoqaba ngabanye ngihlale ekhaya kunokuthi ngifundiswe umuntu wangaphandle especially a boyfriend kanti uyazi ukuthi ubuka ifuture le future le izongibulala le future ngeke ilunge le future lapho nje ukuphumelela ngesiboniso ukuphumelele usunesi usudokotela usubanibani ngabala yonke into ngaze ngafika phi kanti wena ufundiswe omunye umuntu okhalayo namanje you are successful yes awucabanga mfethu as a boyfriend mangathiwa it's a graduation day kamaka boy and wena ukho because umaka boy